Ćao svima ljudi, danas ćemo pokušati da preživimo u Left 4 Dead 2 sa 2 FPS-a. A zapravo imam 30. Okej, ja sam crnac. Normalno, brate. Tako. Dva pištolčića i možemo da krenemo. Znači, treba da se držimo jedni drugi da bi preživjeli. Ma daj bre, kome to treba? Okej. Profesionalno igram i eto. Uš! Sad su definitivno umrli. I sad ja idem ovako sada do sobe od terase i sam ih porokam. Krenuo da skače i polete kad sam. Okej, ima tamo nekakav zombi. Zašto mi je flashlight? OMG! Ovo nisam očekivao. Šta ću charger ovdje, brate? Je ovo Magnum? A ne mogu dva Magnum. Ja ne mogu. Imam achievement na Steamu za koji bih mogao to da iskoristim. A fuck! Sad će na mene da napade zato što boomer kad eksplodira na vas, onda horde zombija kreću na vas zbog toga. Zbog njegovog želuca. Bro, šta je s ovim? A, njemu je valjda boomer ostavio. Džubre. Nisam ni rekao o čemu se zapravo radi u igri, ako neko nije upućen. A, vjerojatno svi gledali kod poznatih youtubera muđe. Prosto ubijate zombije i to je to. Treba da preživite. I eto, to je praktično to. Nema neke... neko... prostije objašnjenje. A ne moram da komplikujem zašto bi to radio. Evo, ovdje bi mogli da odem. Ili pada dal. Čekaj da vidim samo. Bum. Mom drugu se desilo da ga je charger bukvalno izbacio. Ovako. Sad kako mu se to desilo ne znam. Sam charger se pojavio i pura. Da li se to inače može desiti ili je to bug. Ili jednostavno su neke ograde. I sad će i ovaj pas. Kako ne padne? Htio sam da ubijem jednog zombija. On se sagnuo i ubio sam drugog iza njega i to isto sjedao. To je profesionalno igranje. Profesionalno igranje. On je ubio zombija, ali ja ga ipak udam. Macam. Sorry, to je cicu. Crkni. Kako letim? Gledajte na šta sam stao, ljudi. Brate, kad mi se ovo desilo. Ubio sam Hunter. Koliko sam dosta specijalno zombi ubio? Ubio su samo jednog, ne znam ko je ubio, onog chargera što je napravio. Ostalo su ja. Huntera, dva boomera, spitera. Malo sam da se upotim spiter ovaj. Šta vam briga? Spiter pljuje neke toksične materije.
Ne znam šta je to, uglavnom toksičan neka čuda. Evo bi su, i da, ubili su dva. Hunter skače i skoči na vas i ono zgreve ko nenormalan. Boomer pljuje to na vas, povraća, ko zna šta radi, uglavnom to privlači ili hordu, rekao sam. Jockey je majmunčak, ali bi se pitao. On on isto skoči na vas, samo on stoji na glavi ili onda vas vuče tako da ga neko ne ubije da skine sa vas. I ima još tank je najgora vrsta koju ćete vidjeti danas. Ima bulju. Vjerovatno ćete zapravo vidjeti, možda nećete. Ne znam. Snimit ću 2 stage-a danas, 2 sutra. Sorry. Sad ću snimiti danas, samo neću da radim isto vreme. Neću da uploadam svoju epizodi. Nebitno šta sam tada. Ovo je Hunter bio. Vidjeli ste stavno na mene. Charger se zaletio na vas, to ste vidjeli. I... šta još ima, ne znam nisam. Smoker, tačnije. On jezikom, čime već vas uhvati za vrat i vuče vas. Ja sad ne znam da li ja idem u dobrom putu, ovdje se uvijek izgubim. Mislim da idem. Zapravo, pošto tu je vatra, onda bi vjerojatno trebalo odavde da dođemo, osim ako nije to... Nisam odavde došao. Ne. Nisam, ili jesam. Jesam. Brate, ja ne znam da idem. Zapravo snimit ću jedan stage u svakoj epizodi i ne komplikujem mnogo situaciju. A sad treba naći put. Ano, a ovo ne može da se otvori. Aha, vamo. Problem kod Magnuma što on ima malo metak, ali stvarno mnogo je bolji za one jače zombije. Okej, ne daju mi da skočim, a ne možete tu onda da se prođe. Joj, lift, da. Izvinjam se, ljudi. Su bili tehnički problemi, vjerojatno ću biti sečen. My name's Rochelle, you? Well, my name's Ellis, but some people call me Elle. But I really prefer Ellis because Elle kind of sounds like a girl's name. Tehničkih problema s mojim... Sad nisu to bili tehnički problemi, to je problemi s mojim mozgom. Sad se vidim zato što gori. Daj pištolj i pravac. Umrite. 10 FPS-a. Ne znam da li se vidi tu se. Vidjelo se, ne vidjelo. Vidimo. Malo je pomaže čač. Neki lift tu. Uđe ovo. Aha, ovdje imam to... Kako se još odem? Gdje je Hunter? Hunter skočio. Mislim da jeste. Ja bih rekao da jeste. Peter mi. Mislim da je tamo Peter. Jockey! Evo vidjeli ste Jockey. Vidjeli ste ga već i prije.
ovdje možete se Reloading! zašto se da vidi? Eno ga smoker. Jel izgleda? Daj džubre jedno, pusti mene. Što volim tako da vidim? Da ceo šažer iskalim. Reloading! Bio ceo šažer. Hey, I'm reloading. Okej. Get your asses in here right now! Tu ću da završim ovaj epizod, ne znam ni koliko snimam, ali nebitno. Pošto kad bi snimio drugi stage duže traje, pa vjerojatno bi služila epizoda, uglavnom nadam se da vam se svidjela i uskoro ćete vidjeti i drugu. Tako da, eto, vidimo se i čao.